Lepi barong bidang sobai pish kan dengan tup kubor minta ke janmiet syabang sedang tengini paswash kimat bekongsan. Nang hiar arsut ki bayok pang COVID-19 hapo ri India bat hadu nyau pupra hajar ngut ki briu ki pelakot haki arpsau kenta. Rakhe ke jelaya ke Wildlife Week ke ro menteri ke tenat po yeng halor ke jeng penek pensa ki klau ki petap. Penpau jing sngau khuslai ke Assembly Committee halor ke jing syak thambor ki kenthai bat ke jing duna ki beyok jing betoy na ke NFSA. Bat kelak no menteri ke Sorka Pedang Uram Vilas Paswan lesai ke sengi on le buram khatdo hapatna. Ki khubor ki babnia keri India kelas dang ban hiar ha ke jingdon ki bapang na ke klam COVID-19 ha kini ki lai tayo ki nong pang ki belasyak ta ha coronavirus ki long hapo ship holak kat kum ke jing pelat da katanat ke kwat ke kia ha kini ki ar pusau kenta ki la don ko bah nyau pra hajar ki belak kwat nau niu kenyang jingpang kat ba ke jingdon ki bayo yau niu kenyang jingpang kala nang hiar kumba pra lak kendai pulai hajar. Ketenat Wildlife Wing Forest and Environment Department bat ke Divisional Forest Officer Wildlife Division West Giant Hills District kila penlong ya ke Wildlife Week ha Community Hall kam Nature Interpretation Center ha ke balapli ya ka da menteri ketenat ki kampo ye iba lakmen rumboi ha ke snong cermang ha penpau ke ni ke jingelang iba lakmen ila ai ke jinge ro ahlor ke jingsem khia de ki pat ba jong ke snong cermang kumno ban penek pensa ya ki klau ki petap ya ke Community Hall ateling ba ke scheme Integrated Development of Wildlife Habitat for Community Reserve of Kaklub Lai Sen Raj Kongwasan Cermang. Hakani kesngi ukongsan ulah samru ki khusnam shabaro ki nong job ki blai shimbenta hakani ke program. Hapwa ki klu iyo dapo dapanne ya kani klub lai heini kadang ko nay ha das nyau thu wata I ki bro am yeu im klem ki klo ki jam am yeu im klem ki mrat ki mren ki dok ha ki dok na Kemengelaya Legislative Committee kelapan pau ya ke jing sngau halor ke jing shisha batang shiteng na ke jing bun pahat hasor Shillong ki don hapo ke NFSA but non NFSA scheme jo ke Sorka Pedang. Icha person jong ka committee ikong amprin lingdo ila ong baka committee ke penpau ya ke jing sngau binyau haba ki la khot use secretary ke tanat food and civil supply hinin ke sngi bat habala yo ke jing batai babnya shapang ke ni ke jing pentrekam ya ke ni ke scheme ha ke jella. Dah keboong, baka Sorkar Pedang kalamang buntili ki skim na kabenta ke jela hapo ke Atma Nirbhar Bharat scheme na kabenta ban penyo yau kau. Ikong lingdo ila benrap baka jingdon jong baro haki jaka nong kendong ki beyo mentoy na kanan NFSA scheme kalong nyo kendai na kasispa kat baha ki jaka sorpat ka jingdon jong ki beyo jing mentoy kalong tang san po point prah nyo na kasispa. La pentip ru ia komiti baki don baro arpo way lak san po hajar bat khat san teli ki long yeng ha ka jela ki belayo jing mentoy ha ka jela na ka ni ka scheme sam khau jong ka sarkar hadu minta. We have requested the secretary to fast track all of these pending applications so that at least within the quota that the government of Meghalaya receives from the government of India under NFSA, whoever has been left out of this from this system can be included.
Ke National People's Party Ribhoi District kalapen kup buram ya ibak dasakiat lamare ibala rungkum udkhot jong kaken hod menteri ila syak thung kum menteri ha sorkar MDA ya kani ke program lapen long ha umsau nong kharai Ribhoi District ha ka balai don lang unong mi khmat ka jirang constituency wadu balong ru udkhot ke NPP bat ki wei ki nong yalam seng san perthei la ban pen ken mau ba kan ni kalawan hadien ka tu kat ni snem ba uni u MLA na Ribhoi District ulayok rungkum udkhot jong kaken hod menteri ibat dasakiat lamare ila long menteri badang kena tam ha kejela ban shimti kikam bala binshat hai kum katanat PWD GAD fisheries bat kiwei bat jong kapanan jupudi bro hai Tegade ke jisong serong habi yo ban khot ila di kinong Shillong jong ka aspirational district mo tengah kermen ba mentang ila yo sagani ke seat cabinet ru tengah kermen ba kat benayat ki por ki snem ki jongi nginang la susu ban penolong ya kino ki jingdon kam ki jongi bat bangin la susu ban rat in kong ya kino ki jinge ki jingwit ki jingtut ki jongi ki badan hapo kenega district jongi Menteri katanat karep karyang iba bantai dor lingdo nin kesngi ila le jurep ya ka jakarep shinrai halashken ka bah West Giant Hills kalashken kalong ka jakarep ka bapau na ka benta shinrai la kadong pelaju tip ban shna dawai na ka benta ban penia yo ha ka babun kiliang ya ka jingrep shinrai la kadong la yo ka jing ithu na ka sarkar na ka benta ban kintiu ha ka yo ka kot na ka benta ki nong rep iba bantai dor ila le jurep ru ya ka kor teliat yo shinrai bat ing na ka benta ban pinmi pniang ha ka ya kani om shimla le ban pendrai kam na do usnem ar hajar khatsau na kalyang menteri ka rep karyang ula pentik na baki nong rep jong kini ki jaka ki diben yo jeng kershan na ka sarkar bat shan onsas dang ban maramot ya kani ka kor tilian Menteri ke Sarkar Pedeng, Uram Vilas Paswan, ula klat no New Delhi hinin ke Janmit, ula don nyo pusau snem ke Kerta. Uni unong seng ya ke Lok Jan Shakti Party, but Menteri ke Tenat Consumer Affairs, Food and Public Distribution, dangshen ula syak puat uklong snam ha ke ke hospital Riu Shimen. Ula syak jit cakayeng dorbar Lok Sabha la prasian kinti, but ula batru ya ke nam la ni ke rekod bajab bon na ke constituency ke Jong-u, ke Hajipur, la bon snem. Ya ka jing thang ya ka met badang sa jong u on penlong lesai ka sngi hapatna u president kari u Ramnath Kovind u menteri rang padu kari u Narendra Modi bat bon ngut ki brio ki papau khmat ki la penpau ya ka jing skau lem jong ki halor ka jing khlat no jong u minta pat ina pechwai ka jing long jeman ka sun peneng ha Shillong Kajing shit kalong 8.9 degree Celsius but kajing kriat kalong 100 degree Celsius. Kajing skem ka haw kalong prapusau na kashi spa minstep but prapo na kashi spa janmit. Kajing hap slap kalong lai point kendai millimeter. Kasuin benang kanum lo asyalom but kijaka bamarjan kala ru pandon kajing hap slap ka ba malumala but kajing tiet upertan. Syabin pinkut ni pai biang sashi sian syakiman pekongsan. Nang hiar arsut ki beyo pang COVID-19 hapo ri India bat hadu nyau pu prahajar ngut ki briu ki bala kot haki arpsau kenta. Rakhi ke jilla ya ko wildlife week ke ro menteri ke terat ho yeng halor ke jing penek pensa ya ki klau ki petap. Penpau jing sngo kuslai ke assembly committee halor ke jing syak thombor ki kenthei bat ke jing tuna ki bayo jing mentoi na ka NFSA bat klat no menteri ke Sarkar Pedeng Uram Vilas Paswan lesha kesni on le buram khadu hapatna perlok katung la poish bukut jong thup ku bor jing menta ke janmet hadu mini syam biang bat pila sha kesni kublei phi baro